Presiden berem kahnya trap Youth Council CEC ubak Peter Jelawai ulang bah kishpo telikisnam bakaseng HWC kala iki kambabha syakri bad yang banekun nang tagi dauba jongkari berkejai benriu kidan buntang kiba kedukti hari dunapat kino aikti ya kane uti Presiden manekong jongkaseng HWC ulang ba ajing kran ka jing rakhe jongka HWC umaumer jongka jing dap shposnam naduk balaseng ka usnam arja katsau ha ka jing lang ka ba isyong kun bah kabala pelong hapo alkohol jongka lariti senta modeng diang new shillong uba Peter Jelawai ulah kentukan pamru ikino alam kiba menta berkumjuru ikadekot bakina trishtam banyak hun nang ptagi dauba jongka cai benriu la kalong hakino kino kebenta kentu pa kaban rading kong ikijing sniu banyak rapi kiparado parasnam kiba mad ikijing jing janjar Ijing sendi ko kendo rai musim keranden rai idangnya persan idangnya yele bapung kesen dengan rai nanta abhagamnya jong imam salam ki berkoi ta rai bosan tam adu nisen idang jutmu tam koi datang balong bapung no bengin ketiu yang benar pensa buat menyerap nanta imam salam hati yang borok. Jadi kemudian orang kena keluar rumah, kena dikeluar kejuk, kemudian sibun gigi ngelak, apa imam salam, kejuk gigi ngelak, kebun dibentar, kebun rak ya kesok ir, kebun sok sengai su, yang baru, mengidapkan kejuk yang jadi ir, hagi bentar boper, lah kalau kelongin, simak. Kalau hati dom, kalau hati snow, kalau hati hima, kalau setir dari modern tang jingpin tang jingsir, kaba perkat balasai sini kalau wae kuno, kaba ninjo nam taki kun kiti jungi. Habang ipet, hagi perkara per ini kajingis nak hilang, kajingis mentalang. Nak benta kuno bangin bagi ini jingnya kaduna pelat, atau kan enor, tapi pay hadis nong kita ini pay hadis kita apa di bermi cepat, hambur kino roti, bani kino akti, atau ada jingnya kalau cuma salam dikendu akan dikeluar pemerintah. Dia nak kita tahu ini dari kepor pemerintah negara, bahwa lagi kuat bahwa imam salam ini kan kau kadai can borok uwe nong song. Pok pasno, pok jelah, pok ribu, unai kilang, banis nak kilang, nak bentar kumlo menguen kau Di semua kau semua tempat sen kebanyakan untuk keluar muswa, kebanyakan ban lek sebul ikam, nak bentar penyerap betul di masalah minta berkat. Ribun di pepa itu baklah berkat, baklah dari keluar wujud bentar. Kau mana berong? Bah jinggan di sang halang korok hidong ki angel hidong tu beri diksud hidong tu beri angel kata kari jingsya tapi orang hakok kabalan orang kok kasno orang kok kesorkan orang kok kita tahu per kita nak angel beri diksud tenda kita yang pernah kata buka ini bersusah Namar ngaso mengenai jenis lain sekalian bertahu per orang bakal ini dikepor bagi saya menghalang namar bekim dan rekam dan jam kirung sembalang mulut maspak katanya lah mengendon di musim kebu paling pas juga di sembalang berlek hikam lebor tombor hikam di air teruk kan itu sih Henry ngaya dia orang itu kali syabun kali woi pun yang orang sembalang dibeli researcher apa aki press media bikin oleh research yang aku presiden aduh pengadaan kisah halang balik di kisah halang sudah mulai rumah keli nak lagi press media keli yang balik di kisah halang tadi bersusi mereka cinta orang keli ngalak beli tu kayak kata orang pengadaan kisah halang kisah awan nak beli yang bodoh kami cuma tadi bersutim lalu dari Islam syuri kibriu imno kata But kung kami isang halang kami hadirin ba kayin isang cuma di kayin busulan im tang balik dua yang kibriu bopang gusto mo perlu habun kibriu kawan berpun kecing jenjar sa bayi masalah ini yung na pun bila sama mi set menyerap kibriu kata ketik mo kata
Bangan lumi ki prasa melaku no ngin po kisang kalang bani benyerap yakini ki bajuduk bersenjata agregat jingga ga kisang kalang mo long pansyai yo kiru sutu ho zaman mai spa o bele bo thombo thombo kata dika terbai marhapur muswa dikibri on akile itu kana himene kuli himene samcuri jisenso jula jaman keren nomor lain dan itu kata kapur kaba kami kita sing persaksin lagi yang sen ni yang bami aksan perangkut menyerap ke muslim pek insya Allah baik jincar sebelum kata ada ketong balingan ada yang sangkla man kin ngelam kita nak kacang betah balik kita kuliah rambasno balik kita gustarsno kuliah MLA MC kita nak kacang ketong nak kena borok beliau sendiri dan nak kacang beliau nak tahu beliau pasal bahas dah एक सिचुएशन अपलोड बरो बन सुनेव आरो इन्डन वे बरो सुनेव मासाला